Bwari utuku bwa kugwirirwa na gwicacamura kiri kiatho kiria kirabangenwe kia kugwiria mashabiki ba Weru TV amwe na kurigurwo kwa nyomba injeru ya kugwirirwa ya Underground Bar and Grill ntereche mugutano Meru. Kiatho giki ikirari na aini baria baijikene mono ta Coffee Machete, amwe na Timmy Tidat, amwe na ndwimbo ciao Monkey iria ciijikene mono. Tutikurirwo inchambo irira kunda yanto ndwimbo ta DJ Wabit, DJ Snip, amwe na bangi babaingi na nthaka irimbwe MC Laingo na MC Tash. Kiri baria batirombere gukinya na bakurukirwa ni mwago jo tigera gukara mitambone ya Weru TV ni untu bwa ipindi Monkey na kumenya nare mantu jankanya na mwago jakethirwo jari. Nkiripotera Weru TV mbita Kome Kinyo.